Sai katiki inglong or redalong karbeng long life ka humridam. Dipu hai Chialong Town Committee atum ke claim nang GSI Forest asai kam atum claim nang wrong. Dipu along ongdung rakia hormu kinep. Kardom piniprantam bertalong penili samijili hansapi non bertang ton pen arjik tha. Pirthea danglong kapati hornut corona vorake so arnibang suri so se phainang ke barajok pirthea danglong hangjo hanghai si dokoklo lason se bharara deralong ta arnibang suri so se ke so ke longa phai ke bat pen non an lak istia bat ke so ke longa phai letanglo Pirthea dang adetina long coronavirus ke so pan khachipa jok je phan asona bidi claim ponno lason se bharara deralong ta kasu harlum ke theng mom ke kai pen danglok asona sai deng ponno Sita ke so phaya bang ke arnibang sinang ke bar phai se long bom no COVID-19 ke so kangdang bom pen Pirthea dangalong pini an lak phokebra isira suri throkra pharu throkra bang throknar ke pra throkan ke so phai pleng tangno bang song bong pen lak tracer ke pra suri phokebra isira pharu phira phokebra ser ke batum ke so pen mi ponno lapen lak thomra suri thong ke pra ke thomra inuratum corona ke so pen aprandam tangno Sita arnibang corona ke so ke longa phai suri so se nangke bat bama jok pini arnian lak isira suri trainer ke bra pharo phira phlik ke bra thoksian ke so ke longa phai pleng tanglo la song bong pen bang suri phlik ke bra nar ke bra bang pharo phora thong ke bra phliatum ke so me ponno la pen bang suri ke thomra bang pharo phora thoknar ke bra ke thamatum ke so pen aprandam nanglo Bharat deralong lak Asia bat ke so phai ke long pen Pirthea dangalong ingdeng kri Asia longan depiamen ke lidun News Desk Report Karbeng Live Sai katiki apor pen pachi tondon si Phongjang rei terona hem ariralong Karbeng Live Executive Editor Rongbong terang pen humri dam si halada ke claim ke dam ke lang charidam Labang so havar laki West Karbeng longarlo Nogbare along Riangkang Phongjang Re Center ahwarlo Nangli tuma thengno along Karbeng long life pen labang so dim kapak langpon laki langtok thepi pen Phongjang Re Center rada kacheleng PWD atobar kroiput pining ankan Phongjang Re rat katiki pon inglong aredlo Suri hini ra ingkoi pining ankan along non katiki ponji sok nempo lapen hen bonghoma pharman center isyarat ning isipen pidong anam pialong red ke panpon theklong labangso hawar along penang adona phai red ke pan kapachiklo pen hawar pi ke manpon ang thek Karbeng long life haladak ka homri dam pen theklong thongkang ko abo ase ilitum arjulong lote red ke nong ki simjia porlo pura isi kapang thek pondo Lahelo iliso karbiatum hakko pensai katiki ajutang thirklong istia khailo Ningka nisti chiklo jon krehini amen ki erpon angbong sai katiki pon amu asekte na por nang kele hot iliso karbiatum hakko pen rimon jong ka chola khapon dodo Vosik hen opkar dikipu labangso hen opkatiki aningkan kilong pon cheng hanno Tangte donatum Phongjang Re hawaralong kahumri dam Karbeng long life hin pen haladak arong asor ang bong kachar juje thakpon alam the to ilitum arjuponik sinen Inglong rit ke pan ciri kani ko ciri pho bag duji ciri pho bong pen non kinong ki simtang ciri kan bag duji lo kinong tang khari si dopo non ciri si ada na lo kinong nila Labang sop ciri pho ada kinang li kinong kopia sok lo hengro ko hengro mane kopia sok lo coba tangte corona sang ho Karbeng long life pen kinang li rilong nang homri lo la si haladak nang li mantu aberong hiti sodo labang so hiti ciri kan tak doji punang li kamatha Hari sibag doji ladak kopi asok lo nang li ke ji ke
Ronjit ala so Ronjit nang lila bangso asok Ronjit nikan kong batolok kita kipa nang li lan haris tinong elo kan pinalimit hanggat na kinong maka ajir pento nang pananggirap na sarma kangdam singkat bom tila sokolo ko kopi pilo kapitun po nang liga sisig limpo pilong pardala oi apa ke pilo sisig tengke oi pirik lo pilo ke tamir pe ni nang li iji pan sisig ma tamir tangte nang li pan carding long life hin pensame arna me hirju me suri suri akadom nang pa jiri lo nang li chiri pho ke claim adit anto se arna nang bachara punang chiri hinia hi di ke claim long arna me hirju minang padodo nang lapen nang li karchi pon sok thengthe tamir panjenglok kapre achiti karche long nang tamir arna me hirju me padu pe nang li puru pandaran so jambe punang lasi nang li kengri long ki bang highway bang ke carding long life kan hai Lason se ningkan trok se kep su se arta bang phupen nilitum Karbi Anglong Life Executive Editor ang bong kaching ki che than pon alam the nanglitum arjlong iklu Pinpur me isiala mapangki COVID-19 ke sokang happonang bong inglong hawaralong penang saikati ki ponaphai kachi hung theklong Botor bokan pining aning kanalong inghun arbe ki doka botor pensi longrui longpat krehini adang kilong pondo jipu rong harak along pen botor sarpo ahormai ang I pining aning kan ki klang pondolo News report rongbong terang Karbi Anglong Life Hamren Non malomso dihina mo aphan birtaing ton panik sinang Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs, which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelang, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong, where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mo aphi puthot berta arjupon thekiklona Corona ke sover isek dipua hi thiketer ke airpen kelang no daga jok Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Arboretum cum Craft Center along Bid Officer Dinesh Patgiri aphan pin khatsi Dipu Town Committee pen Bajar Committee atum ke claim nang jiasai ke damtang aru niphai cap arni pen forest asai kamatum si hithi tovar jo kapang therasai claim pinang ronglo
Chethan pon me pirthe along ritin along ta kapang thir jerjia phan pen chenglok longri kacharai kom nang jia phan ki inudvet akama tha ke claim kidam ke pachitangon e pusi ke claim kidam nang ji asai kam do anta sarkar ahin pen ke angdeng thakpon vetlo lason se loka charli anathu pendanglok longri kacharai kom kaching thuramu sai chutiki raikom sai khi ingnam raikom asai kam lapen isia district ardo hithikulat ke langchari ponangji anparta kapang thir jerjia phanta town committee kalite municipality board po asai kam kapathik pondolo lasong bong bajar committee sitame ahi thitin alongta dodunlo kidam tang therepo ni phai ingkoi rapho arni pen det piangkang corona war kati hornor ajok Karbi Anglong district along tami corona war pen jok dunang ji puma thasi kang hapla ka jok kangker esek dipua hi thia jo penangan keter ke er lapen kithuki oi boi hupsi chelang no dak ampin no bonta diputan committee lapen bajar committee atum kapang thir nang ja sai kapanung ko ka jok corona war esek dipua hi thi rj sa urtur si dokoklo Halapu Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangke Kaike Taka Hemanwer Amang Dipua Hiti Kapang Thir Jirji Lapen Kapamat Bor Jia Phan Dode Sang Sekabor Ia Tengsi Dat Pikang Kerklak Esek Dipua Hiti Keter Ke Er Theklong Si Tong Sekot Pen Arboretum Kam Craft Center Along Bid Officer Dinesh Padigri Aphan Keter Ke Er Kapang Thir Er Jia Phan Kapen Khada Tengsi Sajek Lemponno Laso kapang thera sai ke dengalong town committee lapen bajar committee atum thangnat kacharap chito pidonde lapen keter ke er ke wardam je phan gari motor ta hanglo bonta ki pidonde dera jok sai jok je anam pen se gari motor hang pen keter ke er hormu wardam na koklo আমি তো টাউন কমিটিক আমি কৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ গাড়ীও আমি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ পৰা আমি ভাড়া গাড়ী আনি পেলাই কৰি আছোঁ এইখিনি ভাড়া গাড়ী আনি পেলাই লেতেৰাবিলাক বাহিৰত পেলাই আছোঁ তেওঁলোকৰ হয়তো গাড়ী কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে আমাৰ তেনেকৈ যোগান ধৰা হোৱা নাই Lapusona Porhot Arboretum Cum Craft Center Bid Officer Dinesh Padigri Kaningjia Tengke Pinikapang Thera Sai Kedeng Ason Thak Thaksi Prabjen Ban Taralangso Medical College Lapan Arboretum Cum Craft Center Adon Realongta Kapang Thera Sai Deng Ponji Pusi Pherangke Atum Athengno Nampachinidon Roshan Hanse Report Karbi Anglong Live West Jentai Hills District Adisi Karbi Anglong Arlo Sai Katiki Dam Japan Hukum Kipialo Khamke Don Cheksi Jentai Hills Pen Kewang Sai Chotiki Arada Tumaphan West Karbi Anglong District Khanduli Arat Lapen Police Atum Chelang Rapetsi Pachedam Jilo Somendar Adang Pialong Corona War Penajok Prejama Det Pialong Kangkir Don Klakasonsi Ilitum Bharada Det Pialong Ta Corona War Kapang Dang De Japan Inkir Don Klaklo Lapusona Porhut Meghalaya State West Jentai Hills District Adisi ke Avar Sai ke Micholangsi Aprang Pen Kabor I West Karbi Anglong District Meghalaya Hoyalong Kedo Block C Block Hini Along Lena ke Cherai Japan Bidi Kanglim ke Klemason Thak Thaksi Non Lethata West Karbi Anglong Meghalaya Hoy Khanduli Ahawar Along West Jentai Hills Sarada Tumaphan Sai Chutiki Damnoi Pu Hukumalo Pidetlo Bangso Pathak West Karbi Anglong District Adisia Hin Penta West Jentai Hills District Adisia Phan Karbi Anglong Arlo Jentai Hills District Arat Sainang Chutiki Long Lepu Lamboy Pidon Phitlo West Karbi Anglong Adisi Jentai Hills District Arat Karbi Anglong Arlo along Sainang Chutiki Long Lepu Lamboy Pidon Dera Phita Jentai Hills District Arat Atumke Patoite Si Khanduli along Bang Takpen Sainang Katiki Japan Chonpro Chanjamno Lapusona Porhut West Karbi Anglong Josimet Khanduli Arat Lapan Assam Police Atum Chelang Rapetsi Jentai Hills Pen Kewang Sainang Kachutiki Arat Atumaphan Khamke Don Tipsi Pachedam Laplo Langhem Pipen Birsing Titso Karbi Anglong Live Phuronpli lockdown ke doboma Porhut Diphualong Police Atum Qatar Lebahut Lak Thok Sose Araki Hormu Kineplong Kedamtang aru ni phai inkora isiar ni arni kangsama pormalom additional SP Nahit Karishma Japon Linsi Ongdung Rai Komsai Ki Abitung Atumpen Diphu Arong Supiarlo Sitlabari Alongka Kurogasai Padodam Lahai Araki Hormu Apitu Diphu Police Station along Pondetsi Diphu Police Ahinpen Diphu Police Station along case number 105/270/271 IPC 188/270/271 Atingpen Lamhoy Pabon Pondo
Lockdown aron arkansi lahai arakia hormuke jor kang hupen tangka kachepangrom jia phan kama thatum ke Dilip Saha pen social palatum henlo. Penang an ki thormi awaitum lahai arakia hormuke chopen ao kapran khenu ilo. Lapen non COVID-19 lockdown apor hot lahai ahormuke jor ke khang hot Dilip Saha pen social palatum lapusona sai kachoma thadona bangke nanghodun menilo. News report Sarjab Kathar Karbi Anglong Live. Pini prime time aberta kelapon sekang toniklo domi thakmi kardom.